Operation Chathariba Security Forcing Kouthokhiba Leite Chief Minister IMG Camp Operation Tobagi Ayaba Pirak Tabadagi Handorok Lehabadu Aranbane IGP Sakang Dabasing na Faduna Pukraba Matung Mihati na Hatok Lago Hundolamba Atuan Abon Mai Mihata Senariba Sing Fanaba Tamenglong the Chathariba Combing Operation the Saruk Yariba Security Forcing Manipur Langang na Kouthokpa Leite Haina Manipur gi Chief Minister N Birena Paumising the Pongdokre Wapam asing asi CM na haraw da pangthokpa thauram ama yawba lakpada paumi na hangba wahang amagi paukhumpi aduna phongdokhiba ne CM na paumi da haikibada Operation Chathariba Security Forcing State Government na kauthokpagi wapam leite Operation adu mihatpa sing fanana bachathaba ne khulai paiba magi mathakta Operation Chathaba oibana kari thokpa yabagi haibadu tamba ngamde masida miyamna kahena usinba faroi aikhoi pandamde mihatpa sing adu phabani haikhe CM ki Maikai ki operation adu khulai paiba sing takthok nabu operation oibana miyam na manung hutna usil haning dabagi apamba su phongdokhe IM ki kem da operation tobagi ayaba pirak tabadagi handorok le haibadu aran bani IGP Athuan abon mai mihat ka mari lainana Tamenglong gi chingnaba mafam singda ngarang dagi Chathariba thiba humbagi thabag asida tamai da leiba IM ki kem ama thengnabadagi operation Chathanaba security forcing na State Home Department da ayaba nibada ayaba pirak tabadagi handorok le haibu wapam asi aran bani haina IGP IPS Jayantana phongdokre mahak na makata na hai operation asi athuan abon mai misida senaba sing phana ba changsin bane ngarang Imphal tamai roto operation chathakhe kem leiba leitaba leitana culprit sing na lairamgani chingnaba mafam singda thiba humbagi thabak chathakhe haujiksu pau phanglabasu culprit sing na lairamgani chingnaba mafamda Operation Chathagane Operation asi commando amasung police officer singna lusingduna sangsin bane investigation asi culprit sing fadriba phawbadi sangsin khigane aikhoina honariba si maralaiba sing phaba duni haike dukan amasung kaithel phambi sing irang haurakre Indo Myanmar border town oiriba Moreda yumlo na balaibak amo oiriba Myanmar ge Myanmar Nepali singna More town ge area singda lalol itiki thabak tawrakpana maram oiraga Moregi locality singge laloliti ki thabak kayada soksilakpa amangba kaya lairakpadagi More town manungda lalol itik kaya tawduna laidiba dukan phamliba potchai yoliba Moregi miyamna hawraktuna yangsinbina balainga ki mari lainaba singda wakat se pesinana basem sakhre loinana Moreda laidiba community khudingmaki lusingba singdasu wakat se pesin khre wakat se adu More bazarda laloliti ki thabak tawriba Moregi miyamna haunaduna Gate number 2 line found balakpada More police station ki additional SP na More police station mamangda thatkhe tungda wari sanarba matung amuk halanke thawdog adu Myanmar gi miyoi singna yoliba pot ki mamalga Indo Myanmar border town More gi miyamna yoliba pot ki mamalga manadaba na maram oiraga More gi miyamna yoliba mamal sitharakpa amade sendong kaya lairaktabadagi khongthang asi sangsilakpani haina More gi miyamna phongdokhe Score na gari da nongmai kapsil halaga jet category da score tankhiba ex minister Okendro ni Radhesyam hairok esigi hanage mihut moirangthem Okendro na matam amada MLA oiringai da Lilong area da masagi score singna gari da nongmai kapsil halaga ambush tawbide haijinduna matam madugi lengakta jet category score demand tawkiba lusing bani haina ACSigi mihut Dr. Thokchom Radhesyam na phongdokre Wapam asing asi BJP Hairok Mandal amasung BJP YM Hairok Mandal na punna sinduna ACSC gi manung chanba nongpok sengmai ge nesa ground da pangthokiba Congress amasung atopa party dagi nauna changakpa miyoi listing aniga chatret kuntraga manga taram na ukpugi thoramda chief guest oina saruk yakhiba MLA Radhesyam na phongdokhiba ne miyoi listing tara manga gi mathakta tinkhiba thoram aduda MLA Radhesyam na makata na hai tamthiraba COVID-19 ge awaba kaya mayok naraba matungda ngarang miyam ga punna muk unaba phangjabase yamna nungai laina asi mapungpha na mutriba phawbadi aikoi section batokpadi yade political gi matangda paladuna MLA na hai hairok AC apunbada hana Congress atopa party singda vote pinamba miyoi sing BJP bu nungsibiduna party asida changbirakpase haujik phawbada miyoi lising ani ga chatret kunthraga manga surei Masigi list Congress Party na yengbige hairabasu thonglaw na hangbi haide September 13 tage jiri lambi da seliba gari driver sing starring thadokpagi khongjang changsin gadawre
Manipur की लाइफलाइन ओरिबा नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरी लंबी असे का हेना फत्तबदगी गाड़ी चथोक चसिन तौबद खुदोंग थीबा कया मायोकनरे मधुना फत्रिबा लंबी की सरुकसिंग असे मणिपुर लेंगाकना सेमजिन बिद्रबदी लाकदोरिबा सेप्टेम्बर 23 के अयुक पुंग 3 तगे गाड़ी ड्राइवर सिंगना स्टारिंग थादोकबगी खोंजंग चंगसिनबगी फिरेप लौरे हाइरे वाफम असी ऑल मिजोराम रोड ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइवर्स यूनियन गे माइकैदगे NSI DCL अमदी मणिपुर लेंगा की मफमदा ड्राइवर सिंह की माइकैदगे खंगनखिबनी हाइरे जिरी लंबी गे फत्तब मफम सिंह असी सेमजिन बिनब मणिपुर लेंगा अमसुंग NHI DCL गे मफमदा कयारक हन्ना हाइजरबसु ngasi फावब लंबी सेंबीदना लाइरकपा असिदगे गाड़ी ड्राइवर सिंगना स्टारिंग थादोकपगी फिरेप असी लौरकपनी हाइनसु ऑल जिरीबाम रोड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स यूनियन गे जनरल सेक्रेटरी ओइना थौपुरीबा N मनितोना फोंदोरकले एमसुना MOBC डायरेक्टर की का सोलोनसिनख्रे अथुब मतमदा महिरोई सिंगे स्कॉलरशिप पिथोकदबनी एमसु प्री मैट्रिक अमदी पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप मतम चाना पिथोकदबगी एमसुना नॉर्थ AOC दा लैबा MOBC डायरेक्टर की का सोलोनसिनख्रे अथुब मतमदा OBC ST अमदी SC गे प्री मैट्रिक अमसुंग पोस्ट मैट्रिक की स्कॉलरशिप पिथोकदबनी हाइना एमसु गे वाइस प्रेसिडेंट लाइस्रम अथौब मैतैना फोंदोखरे ngasi DM कॉलेज कैंपस ता लैबा एमसु गे हेड ऑफिस ता पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा अथौब मैतैना मखा तारादुना था असगी तारेता डायरेक्टोरेट ऑफ माइनॉरिटी एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस ता अई बचेरोल अमा पीदुना इंग 2020 अमदी 2021 गे प्री मैट्रिक अमसुंग पोस्ट मैट्रिक के स्कॉलरशिप के सेंफम महिरोई सिंगदा पिथोकनबा खंगनखे था असगी निपान दा एमसु गी प्रेसिडेंट ना प्रिंट अमदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खुथांगदा तरागा मंगानी की मनुंगदा स्कॉलरशिप पिथोकनबा मतम थाखे मतम अदु हेंदोरकपदगे ngasi एमसु की टीम अमा चतुना डायरेक्टर गे का सोलोनसिनबगी खोंजंग असे चंगसिनबने अदुगुंबा OBC ST SC गे पिथोकतना लैरिबा स्कॉलरशिप असे मतम चाना पिथोकपियो हाइबदा डिपार्टमेंट अमदी लैंगाकना ताबीदबदगे सोलोनसिनबगी खोंजंग असे लखटपने लाइरब महिरोई सिंगिदमक स्कॉलरशिप की सेंफम खरा फंगजबा असिना लाइरिक तंबदा खरदंगदे कानब मतेंग फंगलंबने स्कॉलरशिप की सेंफम असे मतम चाना पिथोकतब मरमना कोविड-19 की पैंडेमिक चरक असिदा महिरोई कया लाइरिक तंब तोकपगी फिबमदा लैरै सुफम नोमफम लैतबा नोमगी सूरगा चाबा महिरोई सिंगे इमुंगददे खम थेंगना अवाबा मायोकनरे ममांगदगी हौना स्कॉलरशिप की सेंफम असे मतम चाना पिथोकतबगी वाथोक अदुम लैरे महिरोई सिंगे राइट मत्पीगने महिरोई सिंगे स्कॉलरशिप पिथोकतना लैंगाकना तुमिन्ना लैसिल्लिबा असे मरम चादे सोलोनबगी थबक असिना अहानबा खोंथांगने मखा ताना मसिदगी हेनबा खोंजंग कया संगसिनबसु एमसुना सेम साधुना लैरे मसिदा नतना शेड्यूल कास्ट अमदी शेड्यूल ट्राइब के स्कॉलरशिप सु महिरोई खरगी ओइना थादोकलमलगा लेपखिबा असे मरम चादे मसिगी मतंगदसु मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना मिजेंग चंगबीगदबनी हाइखे मई इगलबा थमोय हयेंग पब्लिक रिलीज तौरगने सिल्वर मेडलिस्ट साइखोम मीराबाई चनुगे पुंसी वारीदा युमफम ओइबा सुमांग लेला मई इगलबा थमोय हयेंग नुंगथिल पुंग अनि ताबा मतमदा इबो याइमा सुमांग लीला संगलेलदा पब्लिक रिलीज तौरगने